رسول الله نأخذ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم õpime, kuidas teha wuduud nii, nagu tegi seda prohvet sallallahu alaihi wasallam. أول شيء ينوي بقلبه. kõigepealt teeb kavatsuse oma südames. يسمي يقول بسم الله. ütleb bismillah. ثم يغسل الكفين. siis peseb käsi. يغسل الكفين. نعم. إلا في نوم الليل إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفين 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. välja arvatud ööunest tõustes, siis peseb enne veeanumasse käsipanekut, peseb neid 3 korda. نعم. ثم يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى. siis võtab parema käega peosse vett. يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخره. ja paneb vett suhu ja tõmbab vett ninna. ثم يدير الماء في فيه. loputab vett suus. ويخرج الماء ثم يخرج الماء بشيء من الهواء مع اليدين. ja siis laseb selle vee suust välja ja samuti ninast puhub vee välja. أنت تعيد الآن. tõmbas võttis vett suhu, loputas suud ja samuti ninna ja siis lasi vee suust välja ja samuti ninast. يدخل الماء في فيه في منخريه ثم يخرج الماء من فيه ومنخريه. نعم. مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات. 1 kord, 2 korda või 3 korda. نعم. ثم بعد هذا يغسل الوجه. peale seda peseb nägu. من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. pikkusest kuni sellest kohast, kus juuksed hakkavad kasvama, kuni alalõuani ja laiusest ühest kõrvast kuni teiseni. نعم. يغسل الوجه مرة أو مرتين أو 3 مرات. 1 või 2 või 3 korda. نعم. ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. pärast seda peseb käsi kuni sõrme otsast kuni küünarnukkini, nii et küünarnukk on ka اليمنى أولا ثم اليسرى. kõigepealt parem, siis vasakkäsi. من أطراف الأصابع قلنا حتى يستوعب المرفقين. sõrme otsast kuni küünarnukkini, nii et küünarnukk on ka pestud. ولا يغسل العضدين. ja ei pese niimoodi õlgade võlavara juurest. ثم اليسرى. siis vasakkäsi. نعم. كما غسل اليمنى يغسل اليسرى. nii nagu pesi paremat kätt, nii tuleb pesta ka vasakkäsi. ثم يمسح الرأس. siis pühitakse pead يبدأ بمقدمة niiskete الرأس kätega. إلى قفاه. siis alustab sealt pea otsmikult kuni kuklani. ثم يعود مرة أخرى. ja samuti tõmbab sealt tagasi kukla juurest otsmikult. يدخل سباحتيه. siis paneb nimetissõrmed kõrvade sisse. في صماخي أذنيه. kõrva sisse. ويمسح بالإبهام ظاهرهم. ja pöidlaga pühitakse siis kõrvade pealt. لا يمسح الرقبة خطأ. ja ei pühita täitsa kukla pealt, ei pühita. نعم. أو بعض الناس يمسح هنا فقط خطأ. või pühitakse ainult pea pealt, see on ka viga. نعم. يعني kogu pea. هكذا ثم يرجع ثم يمسح مع الظاهر. et kõigepealt siis مرة واحدة فقط. otsmikust kuni kuklani ja siis 1 korra edasi-tagasi. مسح الرأس مرة واحدة فقط. ja pea pühkimine niiskete sõrmedega on ainult või kätega on 1 kord ainult. أن يأخذ ماء ويغسل الرأس. ja samuti viga on siis, kui võetakse peoga vett ja pestakse pead. نعم. ثم بعد هذا يغسل الرجل اليمنى. peale seda pestakse parem jalg. نعم. يغسل الرجل اليمنى يخلل بين سنة هذا السنة يخلل. ja soovitatav sunna on siis ka varvaste vahelt pesta. ja peab olema ka pahkluni on pesemine, et pahklu peab olema ka pestud. هذا مشكلة إسراف في الماء. et see on praegu vee لا raiskamine, يسرف في الماء. et ei peaks vett raiskama. يخلل بالأصابع مع المرفقين. لا يغسل الساقين. aga ülespoole pahklust ei ole vaja الرجل pesta. اليمنى ثم الرجل اليسرى. kõigepealt parem jalg ja siis vasak jalg. نعم. طيب. هذا مشكلة الماء. يحرص أن لا يسرف في استخدام الماء. ja on püüdlik, et ei raiskaks vett نعم. wudu tegemisel. بعد هذا يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ja pärast seda ütleb dua, mis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on tulnud. إذا كان يلبس الجوربين. kui kannab sokke. يعني الآن أنا توضأت. et praegu ma tegin wudu, praegu tegi šehh wudu ja siis kannab sokke jalas. لي أن أمسح عليهما في الوضوء 24 ساعة إذا كنت مقيم.
وإذا مسافر 72 ساعة. Ja kui inimene kannab sokke peale vodu tegemist, siis ta võib vodu tegemise ajal tõmmata üle sokkide niiskete kätega. See, kes elab kuskil kindlas kohas, tema võib teha seda 24 tundi ja reisija võib teha seda 3 päeva jooksul. بشرط أن ألبس بعد وضوء كامل بغسل الرجلين بالماء. Kuid tingimus on siis, et peale vodu tegemist kantakse sokke. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.